bayisile yebalahlile sibonile bafayile mara wayebafana bayisiye ngatiyelelangi aish bayisiye ngahleketangi bakusiya ungatiyangi mihleketo ingakulangi sala misaveni nambili ingathekiwangi life ichincile bangana bakwini bafayile siku rin'wana hi ta hlangana kaya le matilweni hi khisana hi hakana and again hi ta tsaka sathani wa swilava nga swilavi hi ta tsaka xikwembu xi ri hi tswalana hi andza wa hi hanya hi famba wa hi hanya hi famba xikwembu hi n'wana xa swi tiva ku xi endla njhani swilo swa xo famba njhani timhaka ta xo hi fane hi tshemba xo xi teka kwala hi nga tshemba kona ku hi ta tiva xo hi vona xo hi tshemba xo hi swi twisisa ku why vanhu va fambe hina hi sala van'wani va fambe va siya vana ku halake mihloti leyi tala mara why va fambe va hi siya why timbilu se ti tika why kulanyana imana ngate nsukeleni kulo tala yo mihloti matihlweni mhlabeni katika mhlabeni Maybe there's a reason behind the pain. Maybe let's cool slendleleni, let's just pray again. Ungatwa kubaba vanhu hinkwavo still va nga tingeni but life again. But then why fane baba so loko khodelela we pain ingetelela ke ra khongela mara tinhlamulo ta hlwela ke endla hi relax va ri xikwembu xi sete nkarhi shem mihloti hinkwayo xi ta yi sula hi ta swi twisisa xikwembu hi n'wana xa swi tiva ku xi endla njhani swilo swa xo famba njhani timhaka ta xo hi fane hi tshemba xo xi teka kwala hi nga tshemba kona ku hi ta tiva xo hi vona xo hi tshemba xo hi swi twisisa ku why vanhu va fambe hina hi sala van'wani va fambe va siya vana ku halake mihloti leyi tala mara why va fambe va hi siya why timbilu se ti tika why fambe hina hi sala van'wani va fambe va siya vana ku halake mihloti leyi tala mara why va fambe va hi siya why timbilu se ti tika Where's Medic?